أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog. On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje, a onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, pa ko hoće poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, časnim u rukama pisara, časnijih, čestitih. Proklet neka je čovjek. Od čega ga on stvara, od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen, a poslije će ga kad on bude htio oživjeti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio.
Neka čovjek pogleda u svoju hranu, mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo i činimo da iz nje žito izraste i grožđe i povrće i masline i palme i bašće guste i voće i pića na uživanju vama i stoci vašoj. A kad dođe glas zastrašujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, toga dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica bit će toga dana blistava, nasmijana, radosna, a na nekim licima toga dana bit će prašina, tama će ih prekrivati, to će nevjernici, razvratnici biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.